Digar ragihandina Komîsyona Balaya Hilbijartinên Serbixwe navê kandîda Hevpeymaniya Kurdistanê Ronzê Ziya Seydo wekû êk ji serkeftiyan di hilbijartinên Encûmena Iraqê de hate diyar kirin, bi sedan kes rijiyana sercadê û ahing gêran. Kebîr Goran cêgirê melbendê heftê Neynewê Yêketîn Niştîmanî Kurdistan û Emer Mîr Farûq Beg wesa behsa serkeftina êketî û sopasiya xelkê jî kirin. من بەناوی مەڵبەتی ڕێخستنی نەینەوە پڕ بەدل پیرۆزبایی یەکەم جار لە هەردوو کاندیدی بەڕێزمان ئەحلام کاکەی دەکەین لەگەڵ ڕۆنزە زیاد سیدۆ بە بۆنەی سەرکەوتنیان بۆ پەرلەمانی عێراق دوام پیرۆزبایی لە سەرکردایەتی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان دەکەم لە ڕوحی مام جەلال دەکەم لە هەموو شەهیدانی ڕێگای ڕزگاری کوردستان دەکەم بە تایبەتی شەهیدانی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان هەموو برادەرە المنطقی بادینان gelek kêfxweş bûn dost û biraderê me birayê me yê bisilman teqsîr nekirin birayê me yê têzidî xelkê me mesîhî şika bû piştdarî vê hilbijartinê bo me kirin piştevanê me bûn ez sopasiya xwe dikeyîn me hemûkê êk bi êk çavê hemû ka me ji dikem evê dirsozê me her rosa sopasiya qiyada êketî dikeyn piştevaniyeke bi qewet gel me kirin demeke mezin kirin û hêla binemala me Rozaxan ser bikebitin. Jîlayê xwe ve kadr û endam û dost û lehengirên yêketî keyfxweşiya xwe dane diyar kirin bi herkefta serkeftina kandîda Ronza Ziya Seydo di hilbijartinên Perlemanê Iraqê de. Pas bo Xwedê mezin û dilovan bi rastî hemû kadr û endamanê yêketî zor mandî bûn rojekî kamil teqrîben 12-13 saeta bê teweqif bê sekinandin hemû wek dibêjî pêşmerge bûn li Sengerê êşerî dabûn. باور بکە ئەف دەنگنەمەیناین زۆر بقەوت وەک تو بێژی وەک جوامێرێکی گوتی دەنگێ هنگوینێ بەری بوون مەیناینە دەرێ ئاستی ئیرۆ دڵخۆشیە مەخڕەکە کو ئەم بینن کچەکە یا ئێزدی یەشبنە مالە میر فاڕۆق بەک گەشتیە قوبە پەرلەمانی و ئەم پیرۆزباهیاوێتکەین و داخوازیە سەرکەفتنە بۆ ڕابکەین و ئەم سوپاسیە حەزبە ئێکەتی نیشتمانی کردوشیانکەن و پشتەوانیە vê کاندیدامە کری Bi keyf û xweşî hemû pêkhatiyên deverê ji êzidiyan û misilman û mesîhiyan peşdarî di evê ahengê de kirin. Bi vî şêwê aşiyane misilman û mesîhiya û êzidiyan ahenga serkeftina kandîda xwe Ronza Ziya Seydo gêran. Binemala Ronzê jî sopasiya tevaya kadr û endam û dost dilengirî xwe kirin. Sopasiya wan kesan kirin evên ku dengê bi Ronzayê dayîn. Sopasiya serkirdatiya yêketî kirin ku piştevaniyeke her amazin li Ronzayê kirin ku îro pişta Perlemanê Iraqê. Ekrem Derwiş dezgehê Mîdyayê Badînan Nahiya Beadlê.